Thukuru-inĩ wa sekondari wa Kirigara uri imenti ya gatagati kaunti-inĩ ya Meru nikuo minista wa motungata ma muingi Moses Kuria na atongoria angĩ magwĩkinyĩtie. Mũmbunge wa imenti ya gatagati Kirima Ngushine nikuo kĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza na kĩrĩa augĩte ĩrĩ na ciĩranĩro nyingĩ no ciĩko itironekana ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aikari mone ta matiganĩirio. President ya Merandi uwanja mara nyingi. Hii na amefanyia siasa hapa. Twakutuma leo. Ukienda mwambia watu wa Centriment wanasema tangu awe president hatujasikia effect yake Central Imenti kwa njia yoyote ile. No Kuria ni ateteire ciĩranĩro cia thirikari akiuga kũrĩ na mĩhĩnga ĩrĩa ĩtũmĩte maũndũ maya mothe mage gũkinyanĩra ta ũrĩa matanyĩirwo ĩndĩ gũtirĩ gĩcigo kĩriganĩire. Mulikuwa nyumbani kwangu wakati President William Ruto alipokuja akaingia na hii barabara tukaingia nyumbani. Alisema within 100 days atatusaidia kuweka rami barabara hii inakuja mpaka Kirigara Primary School iende mpaka Tabata mpaka hapa tumeweka. Violia viu tokolia gitara kinyaga kura. Hata kama mambo ni ngumu, mjue rais alitupatia nyadhifa za kazi. Sababu mimi naweza kufika hapa katika Imenti Central na ndio tunapenda kutembea. Hata kama hajafuatilia ingine, mtu mmoja hawezi kazi yote. Ndio mimi nikasema nitajitolea hiyo kazi. Mheshimiwa Kirima, najua kidogo damu inaweza kuwa moto. Lakini wewe ni pastor, wewe tulia. Ciĩgiĩ ngucanio cia atongoria kaunti-inĩ ya Meru, Kuria nĩerĩte atongoria manyitane na manine ngũrani iria marĩ nacio gatagatĩ kao nĩguo magatiga kũrwo nĩ mĩeke ya ũthii wa na mbere. Sasa export ya vita iko karibu kupita ya miraa kama kashkoropo hapa Meru. Nitaka kuwauliza viongozi kwanza mtulize mambo ya vita hapa. Tufanye kazi pamoja na tutetee watu wetu. Mimi nasemanga taifa ni kama blanketi. Hata kama huvuruti kwako, kuna mwingine anavuruta kwao. Hamwe na tafarĩra iria rauga cithararĩtio nĩ ngucanio ici nĩ hamwe na waki wa thoko cia kĩrĩu iria irakwo nĩ thirikari nene inyitanĩire na thirikari cia kaunti. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.